Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Өзгөн Базарынан малдарды алып-сатып алар кандай экенин билип беребиз. Каналга жазып жатсаңыздар, подписаться кнопкасын бассаңыздар сиздер үчүн ойло беришин абдан маанилүү. Алдын ала чоң рахмат. Туугандар, малды канча деп атат, канчага бербей койду ошосын сурайбыз. Мүмкүн ошондо малдын орто эсеби келип чыгат. Бул мал 56 миңге сатылыптыр. Торпогу эркек экен. Мамам тартпайды эме. Биринчи баласы экен. 7-8 sütü var, torpaq erkek 56 mingga satılır, alışıp ketdi. Tug'anlar bu mal 3-3 torpaq urg'achi 60 ming so'mdan barandirab 65 ming so'mga kelsa 60 mingga chiqdi, berib aytam dedi. 10 litr tegragida sütü var. Az ko'rsatib ketam. Ko'rib turasizlar, 10 litr tegragida sütü var. Torpaqda yaxshi ekan. Bu жаңашма Suplon 4 asr abdan yaxshi semiz erkek 65 ming so'mda. Qarmab turadi 60 ga ko'tarib berib aytam dedi. 61,5 ga ko'tarib berib aytam dedi. Sütü yaxshi o'xshaydi, torpog'i yaxshi ekan. Sütini ko'ramiz. 10 litrdan tegragida sütü var. Bu malda 55 ming so'mda qarab turadi. Ikkinchi torpog' ekan. Torpog' urg'achi 50 mingga chiqdi, berib aytam dedi. 10 litr tegragida sütü var. Tug'anlar бұл үйдің торпағы абдан жақсы екен, сенеміз 65 мingga ба болды. Малымат сұрай албадым, ба болып бүткенде сұрайыз 65-ке сұрап атады. Бұл бірінші торпағы екен, торпағы еркек екен, 55 мing so'mga қарап тұрады. 50 mingga сұрады, беріп едім деді. Sütü 7-8 litr sütü var eken, malın içinde mal. Turusunu aytış gerek, boyuk içinde. Tug'anlar bu mal bağ olup satıldı. 50 mingga satıldı, torpaq urg'achi. Bizning aldımızda satıldı. Alçıp ketdi. Bunun 70 ming so'mdan oladi, narxini 60 ming so'mdan o'tir. Mana torpaq, ikki torpaq arasidan o'sha ekon ekan. Erkek torpaqlar dedi. Qaysi bir ekanini bilmayman, uchovga o'xshash ekan. Mana 70 ming dedi, buni 60 ming so'mda. Sütleri buni 10 litr ash sütü var. Bulda 10 litr sütü ash ekan. Sütleri yaxshi mallar ekan. Bu mal 60 ming so'm beryapti. 5 torpaq urg'achi. Mal yaxshi mal, torpog'i da semiz ekan. 60 ming so'mga so'rab berib aytdim dedi. 10 litr ash sütü var ekan. Tug'anlar bu mal satıldı 45.500 so'mga. Qarra qo'ygan 10 litr ash sütü var, torpaq urg'achi. Bu malda 65 ming so'm kemi var deb qaradi. 60 mingga berib aytdim dedi. 15 litr sütüne garantiya beraman deydi esi. Esini aytimi bo'yicha torpaq erkek ekan, 4 torpog'i. 60 mingga berib aytdim dedi. 65 ming so'mdan qarab turadi ekan. Tug'anlar bu uyda 69 mingga so'rab atishadi. Torpog'ini ko'rib turasizlar, cho'ngligini yaxshi ekan, torpog' urg'achi 10 litr sütü var ekan, ashiq dashi. Malni o'zi da 3-chi torpog' ekan. 69 mingga so'rab berib aytadi. Bu malda 65 mingga deb atadi ekan. Siraga hech kim so'raylik dedi, bozorga жаңылай kirgan deb. 3-chi torpog' 10 litr ash sütü var ekan. Bunlar bu uy bağ bo'ladi, torpaq urg'achi ekan. 3 emchaklarda 10 litr tegragida sütü var ekan, 45 ming so'mga bağ bo'ldi ba'zi. Bu malda 65 ming so'mga qarab turadi, torpaq urg'achi ekan. 3-chi torpog'ida 10 litr ash sütü var. 54 mingga berib berdi. 54 mingga berib berdi. Men aytaman, Tug'anlar bu uy o'rtasida biyik bu, boshqa o'dara qaragan xiyla solishtirib biyik torpaq erkek 80 ming so'mga borib turadi. Torpog'i ikkinchi torpog' ekan. 70 mingga so'radi, berib aytadi. U janna uyga solishtirib qaraganda shuncha cho'ng uy. Telefon nomerini so'raysiz, berib ekan. 0556
55 00 54. Tuğanlar mallar görüp turasar, büyük mallar eken, Şivitsedi, oşonday paradan eken. Malды 105 mingga suraptır. Janına buqanı 110 mingga suraptır. 2 жашар экен бул дагы мал дагы. Бул тишерели козулар 6,5 миңден карап турат. Мына кичинеси 6 миң, бул 6,5 миңде. Биз башка жерде татайлы. 4300 сомдон сурап, мына эки кочкор козулар. Hiç böyle kozular 4300 сомдон сурап бербей турат. Эркек козулар. Мына 3 каны 5000 сомдон деп турат, ургач экен. Козулар. Бул эки ургачы козуларга 5000 сомдон 10 миң сом бербей турат. 100 сом эмес ушундай болот. Бул козу 5500ге сатылды. Байлап аткан. Тугандар бул жерде козулардын катары 6000 сомдон дейт. Баарын бир алсаң, кичине сумкасы менен. Жалын алсаң, ар кандай сценада өзгөрүп берет экен, жон кичинесине карап. Булар өзү семиз козулар. Бул эко 11 болдур, 11 миңге алдым деди. Булардын шериги экону 11 миңге алыптыр. Ургачы. Тугандар бул жерде да ошондой эле козулар, ургач эркек аралаш экен булар. 6000 сомдон дейт. Жалгыз алганда сан баасы өзгөрүп кетет экен. Экону 9000 сом сурап атат. Чоң эркек экен, бул ургачы. Экону 9000 сом сурап атат. Бүгүн мал базарга мындай козулар көп чыгыптыр. Бул катары 5,5 миң сомдон дейт. Бардыгы ургач экен. Катары эле 5,5 миң сомдон дейт. Если баалашканда дагы кичине уступкасы бар экен. Бардыгы ургачы. Алты түштүү кой, козусу менен 13 миң сом дейт. Козусу ургач экен, козусу бирок жакшы экен. Козусун көрүп турса, ургачы жакшы кой. Тугандар бул эки козу 5 миң сомго алыныптыр эко. Bir erkek bir urgaç eкен. Bu эки козу 8400ге сатылыптыр. Ургачы козулар 8400ге сатылыптыр эко. Бул козулар бардыгы ургач экен, мына чекедеги беретте карасын 3,5 миңге сурап атат, бербей турат. Бул козу кочкорлорду 6,5 миң сомдон 6,5 миң сомдон деп карап турат. Көрүп турасыздар, коз кочкорлор семиз. Катар эркек козулар 6,5 миң сомдон дейт. Бул жерде эң чоң 6,5 сурап атат. Ал эң чоң экен. Бул кишинин алдында тургандар 6,5 миң сомдон. Эки козу 13 миң сурап атат. Семиз экен. Бир канчага баалаганын айткан жок. Бул бир эркек бир ургачы козуга 6300 сом бериптир деп ойлойт. Бербей деп. Тугандар бул эки түштүү кой экен. Семиз ортаса 7 миңге баа болду деп бербей деп. Арзан айтпайт. 7 миң болойт. Бербей турат. Тугандар 7 миң 200ге сатам деп турат. 7 миң 100 сом берди, эко 100 сом калаштат. 70ке берген эмес. Кармап көр, мындан да ары. Кызыл ойна бар. Яшылып кайт. Сен келсең алыптыр. Мен кошунам. Тугандар жанагы кой 7200 сомго сатылды. Эки тиштүү семиз кой бирок сойгонго алып кетип аткен. Мына башы чоң чыгып турган сары кочкору бар. 6 тиштүү экен. 17 миң деп 14 миң сурашты. Мына кочкорго бек чекедеги куйругу чоң кочкорду да 17 миң сомдо турат. Канчага сураган айткан жок. Тугандар бул эки түштүү кочкорду 1700 сомго сурап атат. Бербей турат. Тугандар бул кочкорду көрүп турасыздар, өтө бийик кочкор экен.
25 ming so'm deydi. Qanchaga so'rashdi desam aytgan yo'q. Bu birovniki jo'ndan qarab turam, qarab turib dedi. Janda qo'shqalar ko'rib turasizlar. Chiqib turganlar. 25 ming so'm deydi. 4 qo'chqor ekan. Bu iki qo'chqorga 30 ming so'm egasi qarab turadi. Ikki dishli qo'chqor bor. 23,5 ming so'radi, berbedim dedi. Qo'chqorlar semiz bag'ilgan. Uyutarda to'lg'on degan. Ikki dishli qo'chqorlar 23,5 mingga berbedim dedi.